Lakai koi rapo Nilip MC constituency ke parlo choki hola hem phu market along Purthimi Akemang 2.0 Karbyang long autonomous council revenue department pen longle patta akejoi pen ron ponlo Purthimi Akemang 1.0 keron machatang 8 pen api puthot 2.0 chengpon thusi pini choki hola hem phu market pa chok lamalong longle patta akejoi pen ron pon Bangso maya long alhi sar poman pen KACCM Dr. Tuliram rong hang chetong dun Anparta Nilip local MSc Pavitra rongpi KAC deputy speaker Avijit Krola pen ongdung ke thekidinga tum chetong dun Laso maya long kadokabe bang suri ke thomatum aphan akejoi pen longle patta ron pon long lo Forest along siketo Kalada forest ke along keto alang tum pulau forest right ek ateng pen 2006 ateng pen ke nang ne sita Karbyang Autonomous Council Revenue Department Council Secretary Yaro EM tum penching wai si pini ke hala forest long ke do bari matum phan anta inglong aso tum phan an ke long le pota ke joy pini nang tipon et popusi nili pachini lo don magle tum ake joy pen lo pen ke nili dak pini banglo chuke bang hot dak penana dim non tender ke kol do pik dak penan ka peklang dolo tender non Januari a ceklo pelang de kam cheng potwan bele bele ka toran gile nili chini ne na pubitrong pialong sa liso etlo rong bot rong so ke da otwar penan ke tender kol lo akejoi pen longle patta keron amai along ong dung harat tum chetong dun si alira cham pidun pen lapuson long le pata kilong nilitum ninga rong rintilo athi non malom methang along le philang methang si ahem phu puang theke long le pata hen lo pusi ong dung harat tum mai long chethan pon rinti Lapen man pengkedo KACCM Dr. Tuliram rong hang mai pialong lam theke jai pon ke non ke wangji surihini ra in koira trok ang koi pen thang acheklo la cheklo jon niang bong sar thitok bi arong arlo kachilenga towar donglang so arong arlo kachilenga towar dokhora hidi pe arong arlo kachilenga towar lapen nilip ahavar kaprek arong along ta towar pen chenglok ason kaching thurawar sai pipon po pusi klar dak alam the pangdak pon tanglo Akang dan sejarah pola suhut angin kapten lat sokra suri lat kora suri sokera isi angin kota ilong yen kelas ofisi along public interaction rat pen lambe cepico ya sang NC penana tunte nang kumje long kota mahai matha parsiksi Purthimi Akemang men kirken MP representative kana ikloyon program mon lak se kota alang tumhan kota ta ke jo ham ya ke jo taklayan la alang makidam ke ba chu pijunan ta ke jo lapenang part Pako, alang tumia di kita lah. Kita kayak begini, masalah along, kami lang, namun je nan kota kelong lihat tu lagi. Lalu pensi macam ni, forest along, masih forest right ek 2006 I think ini dah lang no, dah bingung sotum kita baring kelong te, dan troker, dan troker, dan troker. Longle kota nasoteng jansi Karbyang Autonomous Nilip pen sem inti kathar KTV News